Julian Donarbi. Palakpakan tayo man dagitoy ninong-ninang. Alright, dagitoy pamilya ni John Bert. Kapiksaan man nga palakpak tayo dito. Bitiw-tiw! Dagitoy abay, another big hand man for them. Kids tayo! Palakpakan tayo man! Dagito'y anak tayo!
Iniisip-isip ko, hindi ko mahinto, pinili ng puso ikaw, ang pinangarap-narap ko, simula ng matanto, na balang araw iibig ang puso. Imatangan tayo man, di pa nang iawat. Ikaw Di parents ni Lucille, ni Ima, kani John Bert. puso ay nalumbay ng kay taga. Mama, Daddy, iawat yung man ti Ima ni Ito na ikaw. another big hand man. Sa akin ay kapag biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Tapos paglintagan ti daga, at dapat ti mabalin nga makaipagati rason nga itantan tayo pa'y daytoy nga panagkalaysada. Awan ti mangod ko Agdumog tayo, tagkararag tayo. Amami, salamat for this very special day. Ngayon pahimo kadagitoy nga pamilya. Apo nga agsinumbangir, pamilya ni Junbert, kan pamilya ni Lizelle. Agyamang kami kadagitoy ninong kaninang kapamilya, gagayem nga datata, tapno may mga matangan, apo ti kaunaan, nga institution nga binuangay mo dito'y daga isu ti pamilya. Ikamang mga rodito nga agmalem, apo Diyos si katimang payong amin kada kami as we celebrate today and release blessing and declare your lordship over Junbert and Lizelle. Kararag mi amin dagito'y tinagan ti Ama, Anak ti Espiritu Santo. Amen and amen. At tugaw tayo, exact na kayo diba? Ayan. Sound check. Ayan. Junbert, suruton da ito'y balikas nga ibagak habang kikitaam da jay matana, ano nga jay muging, jay mata. Ayan. Ayan, ingat nga itong kanto. Lizelle, iti sangwanan ti Diyos, Iti sangwanan ti Diyos, sangwanan ti naganakta, sangwanan ti naganakta, sangwanan ti gagayimta, sangwanan ti gagayemta, awateng ka awaten ka nga asawak nga asawa, tong palbiag. tong palbeg, Aywanan ka, aywanan ka, iteng nga tirigat, titing nga tirigat, ken tiragsak. ken itiragsak. Tinagan ti Ama, Kinagan ti Ama, Anak, Anak, ken ti Espiritu Santo. ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpak. Jay hanga jay bisngay ni Junbert ngem di jay matana. Ayan. Junbert, Junbert, tinagan ti Ama, tinagan ti Ama, Anak, Anak, ken ti Espiritu Santo. kan Espiritu Santo, Ti sangwanan ti naganakta, ti sangwanan ti naganakta, sangwanan ti namarswa, sangwanan ti namarswa, sangwanan ti pamilyata, sangwanan ti pamilya, agraman ti gagayemta, agrapan ti ken gagayong tribo nga nagapuanta. kan tribo nga nagapuanta, Awatan ka, awaton ka, nga asawak, nga asawa, tong palbiag. tumpalbiag, Sikati forever ko. sikati forever ko, In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Another big gift. Sige. At tugaw kayo kay Mary. Tayo nga ituloy da ito'y exchange of vows da palubusan dakman nga i-explikar iti ababa nga minutos iti kaipapanano no apay nga adda iti kastoy nga imay tayo nga imatangan. Mayatlaan nga maamuan tayo nga dito'y daga na dati pinakaseryoso na mai-consider
haan ngay nga bareng-barengan wano laeng-laengan. No adadag ito'y babbaros wano babbalasang mang laeng-laeng ti eskwela da, lalaengan da ti trabaho da, wano haan da nga seryoso ti daddo mga commitment da. Ngam iti pamilya, daytoy iti binuangay ti Diyos nga kaunaan nga institution dito'y daga. Inmo na ti pamilya ngam iti gobyerno. So nga awan ti karabangan oray ni President Duterte wano ti Senate nga mangsukat iti paglintegan ti Diyos may papan iti pamilya. Oray Amerika, oray ni Biden nga isuna tatati agdama nga most powerful man on earth ti agdama. Awanan dati kalintegan nga mang baliw iti nalpas nga inaramidan ti Diyos handa pay nga tao dagijay addan ti paglintegan ti Diyos may papanti pamilya. Inmo na ti pamilya ngem ti eskwelaan, iti Bible school, iti any seminary. Isu nga awan ti karubengan ti uray sino nga pastor, wenno simbaan, wenno theologian nga kunaanda nga baliwan tayo. Mabalin nag-asawa ti lalaki ken lalaki, ken babae ta isu ti modern ya. Haan nga agbalin ada ti mga aramid ngam insofar as ijay paglintegan ti Diyos ken blessing ti Apo is concerned, dagijay da nga iti mangpulat iti panakaibukbok kuma ti bendisyon ti Apo iti uneg ti maysa nga balay. Tapno ti balay kumakat agbalin nga pagtaengan, haan na nga balay laeng. Apay anya diferensyan ti balay ken pagtaengan. Ti balay di patakder adalinong na, dabubong na mabaling nga kompleto ti alikamen na, ngem no dia uneg ket haan nga napintas di dyan ay panagtipon, haan nga mayat, ada nga iti, kunang ti English nga, ado ti reservation, ado ti ilemlemeng. Ni lalaki, haan nga ipakita amin ti sweldo na. Ni babae, kasjay mat. Kung naman di kaabay mo, adabam amom nga kasjay. Ado nga iti, haan nga komportable iti uneg uray na pintas di balay kompleto ti alikamen professional amin ti anak ngem no awan no di ket balay laeng nga hanga agbalin nga pagtaengan or the difference between house and a home. Home is daytoy di gapuna ta masusurot di paglintigan ti Dios di uneg ti balay agbalin nga pagtaengan naragsak oray no awan unay ti alikahamen oray no asag pamingsan ket target laeng ti sida indepel nga asin manipod iti ramay ngem no naragsak da maturog da ti rabbi iket agbudak da pay ta adatal na di ti mayat and so mapicture tayo kung mati-diferensyan iti balay ken pagtaengan. Ket ni Apo Dios isunod ti imuna nga nang buangay iti pamilya. Awan ti karubengan ti sa sinuman nga mangbaliw iti nga paglintegan ti Apo. Ket sakbay tayo nga imatangan ti panag sisinnukat da iti karin-karida. Basbasaek di marriage application da Junbert ni Lizel taga Pangasinan binmaloy dimadkad Pangasinanay and ni Junbert talaga nga buntukis ure niyang angle side view back view apelido kailang Kiatong authentic na authentic. Makita tayo di dyan ay roots nga nagapuanan da. Katatangag sa pa, matangan tayo ti panag balin nga may nga tribo, di duwa nga tribo.
duha nga roots nga agbalin nga may maysa. Insofar as ije panang bendisyon iti apo tapno naragsak da. Of course, adu iti adjustment. John Bert, mga kabati bagoong. Adizong gupya. Oh. Lisel. Mga kabati utag. Di, adang iti agay ayam numamingsan. Ayan. So, makitan di dyan ay ijay palaeng adu iti dakdakkel nga diferensya nga adjustment. Siyak na busawak iti by roots Mountain Province ni bakit ko ditoy ibadoy. Amo tayo nga dagitoy kailan tayo nga ibaloy medyo managbabay nangakalaki natin ta buntok Ang babay na. medyo ma-PRO. Urehangan na awis at dajay. Ayan. Ta isumot nga ron, ti kababalin tayo nga inaramid ni Apo Diyos. Dadagiti na duma, Apo, handa nga mapadno, awan ti awis. Masapol nga ti awis kat invitation letter. Nga dapat ti naka-address nga diretsyo nga nagad. Nuhaan, haan kami nga kasjay. Ayan. So, makita tayo di dyan na nagdakkel nga nagdumaan. I'd like to quote just one few verses nga ada iti agay ayat dito'y Biblia nga dito'y nga agay ayat sa bahali nga iti ada nga iti tribo nga nagapuanan na nga di ay ayatan na nga kayat na nga makadua tong palbiag ket sabali mo ti tribo na do ni John Bert ket kitakman nandiy marriage license da Trinidad nga naiyanakan haan nga taang ko amon ito kamot lang nga di makal siguro mo't ni Lizel tanda mo yung manambali ay mampangkasyan o kay mo na ba at least ada pa ilaan di jay anyang kahit ko nga i-hot iti may sang deklarasyon iti may sang agay ayat kastoy gamin adati managan ti Ruth dito'y Biblia nga adangay iti naging manugang na Naomi ko na kumang adati naging manugang na ngahan na kayat nga agsina da ijay nga naging katugangan na do dijay nga relationship katugangan ken anak ngem dijay principle nga mai-applyan ti ayat mai-apply amin daytoy especially iti marriage ket kastoy ti balikas daytoy nga agay ayat 1:16 ti Book of Ruth kunana don't urge me to leave you or to turn back from you where you go I will go and where you stay I will stay awan kumati mapasamak hangka ko mga ag-aramid, hanak mo't ko mga makaaramid, tirason, tapno umanay nga, kunaak nga, agtinalikudtan. Kaya, no adaman iti agkurangam, ako nanti Ilocano nga usto, no adaman ti agkurangam, adayay, ngam ti Ilocano ti igurot, no adaman ti kurkurang mo, medyo nagduma. No adaman ti rason han mo kuma awang hanta kuma nga itulok nga agtalikodaken ka uno talik dondak kunana where you go I will go no sa dinno ti mapanam isumot ti mapanak
Tatan, gaputa tagabuntok ka, wano si kakot tagabin maloy. Hanggo ko mga ikakaaglaang pasensya ka, Lizel, ta amumot ti tagabuntok. Kami nga manganti, kaslad di jay, sidsidon nyo nga, hang kayo nga mabiyag na awan ti baguong. Hanak ko maibagbaga di jay, oray nuhaan nga umunag tata. O naman, sursuruan ta. Ayan. Kastamot akang kalisel. No addamot di jay, inapoy di jay buntok nga pinala. Tano ag-serve kami ijay kat pinala. Ya, kat may kabel ti plato. Iso nga nauso ti only rice. Kung naman jay kaabay mo, buntok ti original na dijay. Angaw ko lang din, nayon ko lang niya. Alam ko na, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Sa dinu ti mapanam, isumot ti mapanak. Ay na ti magyanam, ijayak mo't nga magyan. Ado ti asawa, agtipon, gaputahan daunay nga agamam mo, after few months, or after few years, rumor di balikas nga, agawid ka pa'y kinimamam, tamagawid akmat kinimamak. Awan kumadijay, adaman ti ma-encounter tayo nga kasjay nga karirik na somewhere ijay journey, ngam gapuna ta, nagtipon kayon, nga asawa, nga lalaki kan asawa nga babae, da kayon ati agin in-adjust. Ni bakit ko ibaloy nga rod siyaket besaw buntok napang ko aruman idi ni bakit ko ni daddy na nga daddy mi naging daddy mat ibaloy nga rod piman kat no DJ salas konak nga daddy ay uncle pay atang ko pay mat nga inasawa di anak na adaba ni Beron adamat umunag ka tuno imunugak ko na. Sige, agtagaw ka lang di tata, orayam, inya taayabak. Ang tuno ni inmunug, taayaban na ni Beron, ni bakit ko, haanan nga agsubsubli. Mabain. Gamin nasa usauwa ka no. Nupin manawakan after 3 hours, kuna na kini Beron. Apay, nagawi din jay ibuntok. Nagadod di adjustment nga sinusuro mi and we are now 27 years as couple enggan tata agin in-adjust kami adalagta di agsapa nga ada madiscovery kinya na adalagta di madiscovery na mat kinyak ngam ti pagyamanan mi awan ti uray may sangal daw nga nag-apaan mi nadaman ti mi nga kaawatan at idug ti talo nga oras nga haan mi nga masulbar. Kung naman di kaabay mo nga pelikula day ta. Kat kunanad to'y, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. John Bert. No sinunto dagiti awagam nga mama, kabsat, manong. Kasi mati awag ko, same thing with Lizel. Hanna ko mga ibagbaga nga John Bert, mamam lang day ta. Mamata, where your people will be my people. My God will be, your God will be my God. Where you die, I will die. Hamat nga dakas nga, agdin namag kayon to. Nasapa pa'y unay nga damagan, nga mabalin nilo nga damagan. John Bert, ay natiplano nga kaipunpunan to. Kaya't kuman nga isumot ti kaidulinak. Ya. Urehan pa'y katata, tanarikat mong katata nga damdamagan. Ngam, ada ko maijay panunot kan puso, apay nga maisawang daytoy ti may nga taon gamin agay ayat. Willing ngay iso na nga, uray sa dino ti mapanam. Uray to, di kaipunpunam, ijayak tumat nga maiyabay. Nimdihan nga po nga agay ayat. After 2 years, after 3 years ka talaga nga nailawlaw ang laang ng asawa gayam ijay ta adu ti madiscovery na kat ayo agbababawi ak maireway nung kumatibyan
kasawa akot DJ ngay, DJ girlfriend ko di high school. Kaya po, nagbayag na ito yung umununa, taso katak. Kat ko na nagtoy, where you die, I will die. Ang gana ijay kaitabunan. Agda ijay kapanunutan nga, agkakadwada. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it so severely, if anything but separates you and me. Awan kuma ti makapagsina kinyata, patay laeng ti makapagsina kadata. Of course, oray ti patay, pansinin nyo diba, adun dagitoy, imunon na nga, ay ayatan tayo tibiyag, oray na tayo, bisitaan tayo pa lang di simenteryo. Oray amo tayo nga awanan, hantay mo't lang nga makitan. Daduma pa yung hang pa lang nga totally na pugsat, na release di kararik na dakat, apo, ag ibalon da pa lang ti pansit, ijay simenteryo. Nga ko na taway baon mo. Kanya, do awanan ti, ano na yung expression of their DJ na bukal nga ayat, nga iliw, kinyada, di pudno, nga agay ayat. We do not advise that gamin, ijay langit, agtuloy, di dyan ay ayat, nga adda kinyayo, do Junbert ken Giselle, ijay langit han kayo ton nga asawa. Anya ta, dito ilaang daga iti marriage, ijay langit, agkakabsat tayo to amin, awanton iti asa-asawa, awanton iti anak-anak ijay amin tayo kat may sa nga pamilya before the Lord. So sakbay tayo nga ituloy tani adda iti panagkarin-kariyo, hope nga daytoy na iba sa tatay nga commitment sa dinuman ti mapanam, iso ti mapanam. Kung amo na dati plano yung adamay sa kinyayo kat one day, 2 years from now, 5 years from now, panpanutan yung abroad ti maysa, hanmat nga dakes. Ngam na pinpintas nga nila tag abroad, ay kat, ang titipon kayo kuma. Tas jay, nyata narigat. Already yan ay, mapanan nyo pag, kunana, your God will be my God. Ano ti ag-asawa? Ag-asawa dati Lunes, enggana Sabado. Ngam no Domingo, agsina data sa balikan no relihiyon jay maysa. Maysa nga paglintagan ti Biblia nga haan nga kaya, haan nga dapat nga sukatan ti gobyerno, your God will be my God. Iso nga DJ makiasawa, panunuto na nga lalaeng, kaya na ba nga surutan DJ pamatin DJ maysa? Iso nga dito ti rason apay nga adangay dagitoy ruangan nga haan unay nga naragsak nga. Dumakat, sige, ijay kang art tayo sa religion nyo. Ituyak tayo sa religion ko. Religion ti rason na nga addagayam ti kitaan na ijay. Kung naman jay kabay mo, awan dito'y butiw-tiw ti kasjay. Ay, awan mangag ko. Awan dito'y butiw-tiw ti jay. Kung naman. Ayan. Baka si pang ibagbaga ang isuna. Hanmat. Ngam, kasjay ti, kunana dito'y insofar as ijay nag-inadayo nga klase tinaris apanda. Damatag man nga tumakder da iso dalaang pay ni John Bert ni Lizelle. And may I request the ring please to bring here. Agsinango kayo manin. Ayan. Sige, parwarin man. I did mo di jay dakdakkel nga ring. Dakdakkel ba tiramay mo? Ayan, dakdakkel. Hanan kini Lizelle pagdadang dakdakkel. Ayan. Ganam di jay atigid nga iwan, ha? Okay.
Follow after me, Lizelle. Junbert, Awaton dati nga singsing. awatam dayto nga singsing, Simbolo. simbolo, Ti ayat ko kanta. kayat ko kanta. Isangwanan ti Diyos. Isangwanan ti Diyos, Sangwanan ti naganakta. sangwanan ti Sangwanan Ligan, ti tributa. sangwanan ti Tripota, Tinagan ti Ama, tinagan ti Ama, Anak, Anak, at ti Espiritu Santo. Del Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan tayo man ni Giselle. Giselle lang may dyan. Then, fourth finger. DJ mo. Isa, pakit man kini John Bert. John Bert. Ayan. Ganam di ay makatigit ni Ima na. Ayan. DJ left. Fourth finger. Ulit. So, tuman natin nga balikas. Lizelle. Giselle, Awatan natin nga singsing. awaton dati yung singsing, Nga simbolo. yung simbolo, Di ayat ko kanta. tiyak kinga, Tapirmi. tapirmi, Di panag-ayat. panagayan, Di tagabuntok. kitagapunto, Nakaslaki niya. nakaslakan na, Awan ti makapagsina kadata. awan ti makapagsina kanila, Itong pagbiag. tungkol, Tinagan ti Ama, tinagati Ama, Anak, Anak, kan ti Espiritu Santo. Kunti Espiritu Santo. Amen. Another big hand for the Lord. Sige, agparintungan kayo man. Agparintungan. Pakialala nga. Uray pakimumuman makwagit ito. Ayan. Dawatak man dagiyay habang adati makan kanta. Dawatak man dagiyay chord. Bearers tayo. Please bring the chord. Palakpakan tayo kanti hapo. And the veil bearers. Never seems like a long time. It seems like a long time. And I need you. I feel like I'm walking alone since the day that I asked your pardon. Go up his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give you all that I've got. It doesn't look like much, but the truth is like a lie. Take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand. Another big hand man for them. May I request the Bible bearers? Bible bearer, please. Thank you, anak. Hallelujah. Salamat. Ada dito isango iti Biblia. Dito coin. Na imatangan tayo sing-sing tatay. Nakakabil ti veil kan cord. Ado ti tao ipagarupda nga dito ikat display lang o props. Ngam adati kayat na nga kaipapananda gito eh. Tungpal biyag DJ tali nga na ikabil kinyada isimbolo na ibagbaga na DJ nga awan ti makapagsina kadata. Ore DJ pastor nga nang ideklara nga ag-asawa da awan ti karibengak nga mangwaswas ijanay pinirma anda in so far as the Lord is concerned. Dijanay naiabong kinyada isimbolo na dijay panang payong ti Diyos kinyada during the journey. Apay nga dijay babae nakaluban ti ulo na, dijay lalaki haan.
Dayta di kung kunan ti Book of Ephesians nga ti babae kanayon ko mga nakasubmitar iti lalaki kinilakay na. Hang kumanga kung kunan ti babae, hanlangan ni Lizel, amin nga babae nga nakiasawa. Dagito'y awan pa'y asawa na, sakbay kayo nga, umunod ti kasi nga relationship, panunutan nyo pa nga nalaing, kayang ba nga agsubmitar iti asawam tong palbiag? Mabalin siguro, agsubmitarak, iti daduma, ngayon iti daduma nga, karkaro no Sabado, tapa nagsuswildo, hanak nga agsubmitar. Kunana, wives, submit to your husband iti amin nga pamuspusan. In all aspects, iti biyag. Ti lalaki ngay, boss nga rod. Boss in the sense nga, isuna ti authority, iti unag ti pamilya. Ngam adamot ti kadakkalan nga bilin ti Diyos ti lalaki. Kunana, lalaki, husband, love your wife. Nakitan ti Diyos nga ti kadakkalan nga witness ti lalaki kat. Ora da asawa dan. Adalad ti kitkitaan da. Kung naman takaabay mo, awan nga ro diti butiw-tiw ti kasjay. Nagtatikit kitanda. So ako nang ti apo, husband, love your wife. Iso na lang, ti focus. Iso na lang. Kat no, si kadijay lalaki nga, hamo nga malapdan, kanta-kanta umpay no may isang jay balay nga, sana, dalawa ang puso ko. Kat, ikakapsot mo, tabaka, dunggan ni bakit mo. Ipagarot mo nga at dangay. Nag-asawa tayo nung pinatan nung makitak DJ kat kasla kaya ka nga sabali tirik na pay kasla magbabalo kasi. Pilmi ang kumalapdan. Ang pitpitik ti puso. Haan nga puso DJ kung naman takaabay mo atoy. Tati puso dinisign ni Apo Diyos dayta insofar as iyan ay partner or asawa is concerned, isa lang yung kwarto para dyan. So, submission and loving. Now, timang mangsilyo amin ti dayta kat daytoy saon ti Diyos. Kat numatungpal di jay dayto nay in yigda ditoy nga coin isimbolo na daytoy ti DJ provision or the prosperity or provision from God iti material nga kasapulan dat inaldaw-aldaw. Amoy na naragsak ti pamilya ore barya lang ti DJ bulsam naragsak kay. Kaysa naman apo kasing baknang ka ni SM. Amoy ni SM kaya na siguro amin nga gatangan ti kahit na nga gatangan ngam ore di masaksakitan. O na dalang ko mati maka-extend pa eh. Apo, inruwar na amin. Sino ti mabaling nga maka-extend ti? Wala, nagpatanggalatan di. And oray ti pamilya, iti relationship, hindi ho kayang bayaran yan. Di usto nga agay-ayat. Shall we bow down our heads once more in prayer? Salamat, Lord God. Swilyuan mi, dagito'y nga simbolo, iti, Lord God, mang isimbolo, isimsimbolon, dagito'y veil, cord, the ring, the coin. Salamat iti sasaong nga baliming nga subli-sublianan. Kat apo, kasi naay kami ay mang-ipuyas isang pamindisyon mo ang daida as they continue with their journey. In Christ Jesus' name we pray. Amen and amen. I don't have much, but it sure feels like a lot. Take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand again and again.
imatangan tayo man ti pamalubos tayo publicly tumakder naman nga duwa. Ag inlugun kayo man ti ima ay ag sinango kayo man lahat. John Bert tatadihan mo nga ilim-limang DJ kitaan mi amin ya DJ proud ka nga iti sangwanan mi amin sangwanan ti Diyos gamin amuyo iti including sex. Actually this is sacred nasagraduan dahito na-design ni Apo Diyos kadag ito'y couple imatangan tayo man ti kas ano nga agbisong ti taga-unto. Yan, at the count of 3 listen ti amok nga style ni taga-binmali basta agon ure dalangay nga diso ti taga-bunto talaga mo tama di ko nanti Ilocano nga aksot DJ nga talagang matindi. At niya po Diyos di mang bendisyon kinyayo as we witness dahito nga panag karin-kariyo. Sige John Bert isang wanan mi amin biso nga man ni Lisel at the count of 3 may isa 2 talo. Sige, camera niya. Sige, kumisan. May isa, 2, talo. Sige, John Bert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, sige. Tuloy yung rumarabi. Sumango kayo man, iyay. Pamilya tayo, kakailan, dito'y Butiw-tiw, buong Trinidad, graman da kita buy-buya online. Babaen iti lisensya under Solid Rock Ministries Incorporated 2021-29 KC 3T KYG 3 2023. I now pronounce you John Bert and Lizelle as husband and wife. Presenting to you Mr. and Mrs. John Bert. At tatak lang nakakita ti taga-buntok nga managbain no ngay Kuya tayo tayo kasi. Palakpakan tayo man nito, ha? Simbolo na dahil ko'y diyay dati, duwada. This time, with the Lord, may sada na. So, dawatan tayo man, ti pa pirmada dito'y, ang while the music. It's fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Not watching you stand alone.
big hand man for our Ninong Ninang. Dagitoy Ninong kaninang napanuro kayo unay ti biyag dagitoy nga nagtipon tatta. Sumada kayo iti inayabanda Ninong Ninang haan nga sponsor. Nyata ti sponsor no di Amerika iso da nga taggastos. Awan sana kang nag-adyin taga. Ti sponsor di iso dati sponsoran da nga rod di okasyon. Ada dati mga aramid ti kasjay ngam we as Filipinos next. Ay ni Sir Tomas Gayek and ni Madam Herminia Gayek. I'm sorry. Ngam kinyatayo adamod di in design gamin ni Apo Diyos kinyatayo as Filipinos nga dagitoy iso nga ninong ninang so da nga iti mangitakder so maruno nga parents iso nga ninong ninang ekspektaran yun to nga may sangal daw o may ni Junbert ken ni Lizel dada kayo met ti adapadpadas da ay ket dumawat dati advice o no counsel ket okay lang met no umay da nga dumawat ti finance kung naman amin nga ninong kaninang okay lang pwede nga basit yung DJ ti pasit na DJ purpose nga ada tininong kaninang ada covering umay kayo nga ni Madam Lenny Macaso ada iso na ayun sorry ay we missed the Sumaruno mat ni Sir Johnny Fasayon at ni Madam Agnes Fasayon. Di mapaniwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di maasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon ay uunahin natin di na itatanggi sa walang hanggan. Sumaruno mat ni Sir Noel Lauang and ni Madam Eileen Lauang. Di ka sasaktan. Sagana mat ni Sir Derek Wooden ken ni Madam Julia Maingag. Thank you. Sumaruno mat ni Sir Jerry Garcia and ni Madam Chulita Pakan. That the Lord hath made, and I'm so glad He made you. With each rising sun, you are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to praise. Sumaruno naman ni Sir Bong Mindaro and ni Madam Janet Felix. With you. This is a love that the Lord hath made, that you and I, we are one.
tayo ni Sir Vincent Tikchap and ni Madam Veronica Tikchap. Salamat sila sa kali. Salamat manen ninong ninang maminsan lang dahil titibiyag hanga may rewind kat sakbay tayo nga mapanti duma nga ramidon tayo dawaten tayo man iti mabiit nga ulimag tayo. Me I request ni Lizelle wano ni Junbert no sinut umuna kinyada siguro babae Sa pa pagmamahal mo, sa walang sawang pag-alaga mo. Salamat sa sa pag-iintindi mo sa akin pagkat minsan tatampo kasi. Maraming salamat. Sana hindi ka magsawang mahalin ako at alagaan. Kasama ng ating magiging anak. Meron. Mahal na mahal kita at mamahalin hanggang kamatayan. Palakpakan tayo man si ni John Bertnet. Giselle, madami mang akong pagkukulang. Hayaan mo na ito'y pupunuin ko ng pagmamahal. Mahal na mahal kita habang buhay. Hindi kita Marunong palang mong Tagalog ng ifuntok. Nosebleed. Dawatan tayo matmanti naganak ni Lizelle. Any word mabalin niyo mat nga ibalikas man ikot ti puso okay? Gyamanak ti amin halo ti Diyos nga namarsat at datay dito nga nagkikita tinagan ti ama ni Lizelle nga ni abirat ko da kami titimakdar nga parents na kani Mrs. tawang nagsamot nga wangmat nga di parehas na boat nga wando da kada ti ima ni Diyos nga namarsuan timakunak dito yun jay promise ko idi kanyamada nga da kami timang alalay kanya damin nga nga inimbati dahil so nga agyamanak di Diyos nga marasad at piti nga naragsak tayo nga pinasangbay dahil nga aldaw kanya nga agasaw John Bertken ni Lizelle. Thank you. Pagyaman at dato'y amin tayong nagtitipon na ito'y panagkasal jay kaanak ka. Siyak jay kapsat ko jay parents ni Lizelle ni Violeta Hobes. Pagyaman ak na ito'y nga panagkailaysada ta naragsak kung nagtitipon tayo. Kung pagyamanan ti apo nga mayat ti panagkailaysada kung pagsasama da habang buhay kani parents da agyaman ak kanyada ti panagsuportada kanyada nga ag-asawa. Salamat sa lahat. Thank you. Pagsat yan na gusto sa kaya mo na isuntok ay gusto. Angkan. Ure, mabala.
Ni ada ni awan sige ni kamsat tayo. Pasensya talaga nga man nagbabaynda father ko. Nga in behalf kanya damat maraming salamat kanyayo amin nga ko in my lalong lalo dagi ko nag-prepare. Salamat iti sacrifices yo. Iti nagparty karkaro dagi nagpuypuyat iman nga nagluto. Salamat. Kanyayo mat nga duwa be faithful. Delang. Thank you. Thank you. Ading kamsat mo ni sir. Mayat ada dagijay nga naisawang. Actually every single word nga maibalikas dito is balunan dagitoy nga kakabsat tayo. And it's actually siya din ang kanang takod ili ang makaipuyasan din bendisyon.